Apa jadi bila campur dengan clay? Okey, saya keringkan sekejap, lepas tu jadi kita campur dengan clay. Korang boleh tengok kenapa saya tak suggest campur dengan clay lah. Okey bos, so yang ni dah kering. Okey, korang boleh nampak dia punya efek. Oh, dia memang lawa geng, memang lawa. Even dia semi clear tapi dia lawa geng. Okey, so saya akan sembur 1K clay. Okey, sebab tu saya cakap kenapa tak sesuai barang motor, sebab bila kita sembur pakai clay geng. Alright. Korang boleh nampak dia terus malap tau. Dia punya efek dia akan hilang geng. Efek chrome tu geng. Okey, so mirroring dia hilang lah. Dia akan malap, dia jadi macam grey. Dia pudar. Sebab tu tak sesuai untuk barang motor, tapi untuk barang-barang dekor memang sesuai lah geng. Okey, so kalau korang rasa belum jelas lagi, ada apa-apa soalan, boleh komen je kat bawah ni. Lepas tu like sikit, lepas tu share dekat kawan-kawan. Semoga video ni bermanfaat untuk kawan-kawan kita yang belum tahu geng. Okey, Raja-Raja. Mama, take a minute.